Namke nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Namuntlha of course hi khitisa live man. Laha Gagash na Boy 7 a ti hlanganini live. I think it's the first time ni va vonisa leswiya ka live ri two ku hi sayiti ra mina and stuff like that. So Boy 7 a yi ri live. Boy 7 a yi ri live. No hlamala mina yi fika yi accepta Gagash. I was like, what's happening? Let's go. Hello Gagash. Hello Gagash. Oh, tá ficando muito. Oi. Então, Aqui? tá, trem. Aí. Na volta. Chap chap. O louco vulavuleni la. O louco vulavuleni. O rinkinga wena. Ana ni tala ku ta ri yo kiri bo ni se. Ante langu ku ta ku phikizana wena hlamba cause hlamba kuna langa itiveki but vanhu vo tala ho decide ku nga ratana na hlamba. If they argue best ka leswi swi ku hluphaka. Mara a ni ri mani yi koti. Okay, mani yi koti. A ni ta phikizana na wena hlamba. So ni nga ta twisa ku u ri nkinga wihi. Nkinga wihi. Kinga mina leyiwani. I mani loyi mi nga fika mu ku papa mina xidalani lexiya. Papa wena. Nga mi sende voice note yaleyo. Mina okay, mani ku vutisa ai papa wena swona. Ai papa wena. Papa mina no. Mara listen, ni ri ai papa wena swona na. Okay, that's chicken. Mara ni ku vutisa question ni ri papa wena kumbe papa wena na. Hlamula leswi ni vutisaka swona. Ani n'wina mi te papa mina na swi dumisa mara papa mina we ri yini gage tana ni mi ni ma a ni kana chance ani mi ri nga holovi ni kana chance vona ni gage tana ni mi dzele gage mhaka leyi yi karataku ka record leyi Boy 7 a vuyi kaya wa peka u khentlili a vuyi munhu a loloka mu nkuma mi vuya na yena mi tlhengu maswethu mi ve ku na sesi wa kona a nga tekela sesi wa yena I think ina problem ni ku vutisa question ni ri we i ri wa pfumela ku papa wa kumbe papa wena na ina ai papa mina okay loko ku ri ka papa wena ai papa wena i papa mina ai papa we i papa i ri papa wena swona mara n'wina mi vita papa mina na a ni ri we i ri papa wena so why so u swi fanele u swi khandziyisa ku ri papa wena no a ni n'wi mi te papa mina na vutisani vanhu va ka gasa mara we i ri papa wena mara sweswi wa hlamula ku hi papa wena hi papa wena kona ni mi byela record yaleyo na loko police station laha mi tirhaka ko n'wina va nga fika va mi byela ku n'wina mi te i papa mina n'wina mara wena i ta papa wena a ni ko sweswi a ri papa wena phina mathavula ku twana ni Boy 7 loyi mi n'wi fevhaku n'wi vanhu va ka gasa mara wena sweswi wa swi ala musi i ri papa wena Ay no, mi nga yimi na sarongo philani a ngo mi rhandza na mara you must listen mi nga yimi na sarongo philani ya nga mi senda record ni matwi mahungu mina na ku yini gage mi nga endli swona Boy 7 olovi hi mhaka so n'wina problem Boy 7 okay moni miyela okay u tinile ka mene u tini tolweni swona ya so leswi okay infoneri loko infoneri loko a ni kola 17 tana 8 loko i fika hi vula leswi hi nga vulavula swona so swi nkinga wena swi yini kinga mina ku ri no ni hi endli mithini ka hina ni endla mithini na vaboto wa mina ne mi fana luya a nga senda record a ku no u sendele n'wina mini ya nkuma hi mhaka vanhu lava va ni fevhaku mina a ku u ya kocha i xidalana a fika a vula ku ri no i Boy 7 a vula ni ku wa penga hi mhaka ku yena na ye u la ku duma u la ku va na femi Boy 7 wa tlakukini why a dumini se mina ni komba record a ni le hayi ivi yi tsamaya network nyana la mara since a yi tsame nyana yi ta tlhela continue hayi mhaka yaleyo yi le ku twaleni kwalani so ku na challenge nyana because Boy 7 la i le ku kombisa timhaka to a ni n'wi tivi wa kha u kombisa kwalani ku hi sayiti ra na hayi bayeni so swi va a bit complicated nyana mina loko i case still loko ri le ku landzululeni so swi heta swi a bit confusing loko ri yes Boy 7 a fika a pfumela ku yes bayeni a ta va na swin'wana ya at least nyana
so look kanetisi swi va a bit confusing loko ni kha ni swi yingisela ku hi sayiti ra mina kwalani ku hi sayiti ra boy 7 no if that's the case i swi va yi ri kwini if I buy in and stuffs it's complicated hayi nyimpi ya mahlweni ni vona ri ka live nene siku namuntlha of course after this live miya ya mahlweni a hi continue kwala hi twa ku ndeka yini va ri va need okay. But I think boy 7 is contradicting himself. I mean, what contradict? Ori, yeah, papa yena. Jiki avuya aku. Uyilandze munhu un'wana loyi a nga coachiwa swiku yini iye a byela papa yena wa vona swa ha twisise ku wena papa yena kumbe papa yena mara u ri u landze munhu u n'wi kumile laha nga fika a teka swilo swa sendela phila so u vona ku i nga va consent njhani u nga ri papa wena I mean like how can you be consent I mean loko ku ri ku u ri munhu wa normal kahle then why would you be concerned about it because you are saying ku ri papa wena mara at the same time u ya vutisa un'wana i kuma information ku ri yi huma ku wa vona ku se swi lehe ngopfu se a na ha swi tiku ni fanele ni hlamula ni ku yini me ni fanele ni teka swini ka sweswo swimbirhi because wa ti-contradict yena u ri papa yena jikijiki mara u ri under the investigations I don't know how he found it jikijiki a vuya ku mani we le kwini a nga man'we ma ri xitime davi ra lo tima data boy so yi govetile hele hayi okay ma ayunguba wa vuya sweswi I don't know how he found it jikijiki a vuya ku mani we le kwini a nga a teka papa yehe a va byela ku vulani leswi se a na ha swi tiku veni papa yena kumbe a na ha swi tivi maybe tamlehe because he boy 7 aye we u ri u ta hi papa wena loyi ni ku vutisa ne mara sweswiwa u suka u ya vutisa swimanimani a ni swi tivi ku ri mani loyi a nga ya ka papa wehe hi leswi ni vulaka swona loyi a nga ya ka papa wehe a fika a va byela ku lexi nga endla ku vanhu va ya ka papa mina hi lexi i ku I'm sorry guys I'm sorry hey sorry kambe no report sorry va vo mina ni ri henhla ka vanhu lava va vona va va fevhaku kumbe va nga ni feva se na u twisa ku kanjhani va mi ya endla voice note i mana swi na toko a yi ri bede i ri la ku ndleni ma swi vona ku delela ni nge tshiki mina ku delela i ku fa ku delela ni nge tshiki wena boy 7 ma byela swin'wana wa vona ka leyi misava wa vona mara lesi na siku leri a ni ku byerini na siku leri a ni ku byerini loko hlamuserini ku wa vona ka misava leyi a ni suka u tena mani hambi i ri malume ka wena mfananyelo wa mi ri na mi ri swilo ni ku byele straight ni ku boy 7 laha ka leyi misava a ku na clever it's all about tolerance a ni swi tivi maybe if you understand ku tolerance mara lexi nga kona whatever that you are doing wena wena loko wo sungula ku ta ku vutisa swilo ku swimani ku ndleni a wu vuli na siku leri ni ku vutisile ku swimani ku ndleni a wu hlamuli ni ku vutisa hi mi ro sungula ni ku endle yini a wu ni hlamulanga ni ku vutisa loko swimani ku ndleni munhu loyi nga ta na ixi na yena ephilani a ni swi tivi ku mi onhelele mara a ni zanga ni kuma clear answer kwala mara loko ni ku vutisa ku loko giligili ku endle yini a wu ni hlamulanga ni ku vutisa ku hagiyazo ku endle yini a wu ni hlamulanga so no tlhela ni swi twisa ku i ku i lava ku kombela ku khomeriwa ni ku ni ta swi lunghisa me ni tiva swa ha ri hi ndlela mara namuntlha se i pfuke hi tin'wana ni tivi hi tini timhaka ta wena timhaka ta wena kakase tani ku byela mina ni endli mithini na vanhu va ka hina ku na vanhu lava mi vo ngo va yi va rikodisa xidalana va ku mina le ku laviweni hi papa mina ni tshama na papa mina but ni tshama na mana mina hi ri true se munhu luya a lava ku richa limit ya yini kumbe a lava ku pruvhela vanhu swilo swa njhani hi vutomi bya mina hi ku sa fana ni ngewu mina mandonyana yeah guys I'm so confused I think this is the first ever live ni nga tshama ni va confused like to a level yo antino ni fike ni ku yini ku yes ni fikile mani kha ni nareta kwala xikarhi but I'm so confused ku ndleka yini boy 7 a swi lo ku khomani ku lantiso la a swi lo ku khomani loko swi tlhe yingisela ka mu swi twala kha pfumela ku yes i papa yena yes mara loko hlamusela ku yes a nga ka tshama na mhani wa yena but ya wa pfumela ku i ba yena ya diya gaga xi na n'wi twa la kha adirese la kha kombisa timhaka to yes boy 7 ndzi tsandzeke ku hlamusela ku gaga n'wi dyohelini hagiyazi n'wi dyohelini na giligili because loko khi hi landzelerisa laha lexi nga humelela boy 7 i wa pfuka lava i wa pfuka to be specific laviya gaga xi ni swi vonini i yo n'wi pfuka
Agiazo na yena ilo yipfuka gili na yona ilo yipfuna ni pfuka ni ve na lucky ni va ni ri around that area loko swi humelela a ni kha ni swi khavara straight lavan'wana I'm not sure vokokwani fonyo I'm not sure ku a yi endlise ku yi nyimpi liya mano liya yo pfuka vanhu la ka 40 years na ku liya a yi yimeleke kahle liya loko na ku yi langutisa kahle but lavan'wana hayi roni ni langutisana hi a nga va pfuka to be specific a va attack hi leswi va nga na swona ku a swi tangi hi ndlela yo basa hi leswi mhaka ku ni va ni kha ni langutisa swona ka sayiti ra boy 7 ndzhaku kwalaho se a nge hi hlamuli ku va n'wi dyoheleni se languta boy 7 swi le ku hlamusela ku yes vete yi bayana but mhaka yi sungule kwini hi yi a nga sungula attack ka vanhu lava ku ya hi lava ni nga va hlaya kwalaho lavan'wana I don't know sukela kwini because a ni nga swi khavhari minkarhi leyi maybe a nga se duma ngopfu laka a nga se fika ka sekele ya vo Master T va analyze-aku until now let's go I ku langutisaveni i ku tiphina ntsena na life mara xilo xi ni borhaka i ku no u sendele philani mhisa luya loko a sendela philani a sendela n'wina mani twana se philani wa nga vuli ku u sendeliwe hi mani mandanyana hi ku sweswiwani mina phela ni nge heli mi fane mi tshwisa ku na nyimpi ya vamakwene baba ku se ndle ku laveka munhu loyi a nga n'wi sendela ku na vamakwenu va switoka hi papa wena ka lava papa mina why do fault ta ku ri yini gagaxi hambi ku papa me i Robert Mugabe I won't have a problem ana papa me why would you be concerned ku munhu ite swimani mani papa wena ku nga ri papa network leyi a yi disappointed ku ri network mhani yi fake to the level a ni yi vekele yona ni a yi ri henhla ngopfu like a yi ri henhla ngopfu a papa wena munhu so why are you concerned no Sevenza you follow to take us serious you must take yourself serious man one thing I've realized nga ku ti take serious way you don't take yourself serious u fanele u sungula ku ti teka serious kumbe nkarhi wun'wana u rhola ku yisa tivumbeni ya sungula swin'wanyana swintsongonyana laha cause we a wa ha ri ku titweni wo vulavula ni ku byela na hi ku vulavula hi mali ni ku byela na hi mali sungula loko Sevenza i nga vulavuli hi mali ya ku xava machipisi ku mali ni kombe mali kuma ku mali yi nghenisa ku yini loko i vulavula hi mali a wu tshame kona ka ni ku komba kwala fonini leswi swi vulavulaka miyela Sevenza mara miyela ni vulavula ni henhla a ni fika vulavula miyela ni vulavula ni henhla i nga vulavuli ngopfu hi ku wena mali ni tlhela ni ku byela ku a wu na mali a ni ku tumbetela ni ku byela i vulavula ngopfu hi baketi namuntlha a ri humesa baketi leriya ra huma namuntlha baketi leriya loko a wu na mali wena ni ku byela straight ni ku komba ka u na mali and why the reason why ni ndle sweswo a ni ta i tshika mhaka leya ku mheni sapota hi nsati yini swilo leswi a ni nga ku kombisa swona a ni ku komba hi mhaka ku yes ikokwala kusuhi otherwise I wouldn't send it to you mara lexi nga kona i nga fiki laha i la ku hanya swilo swo ka mara hi na mali ya mabaki hi na mali yo tala ngopfu kaxi hi na mali yo tala ngopfu hina swi ku tsandzi ntolweni a swi ku tsandza ntolweni na hi na mali yo hanya hi na mabaketi ma nga tata mali a ta befemeli yo bale arrange okay bona Sevenza yimani nga ku disturb ti life ta wena i rhuketela man right sale continue i rhuketela manari ya ni sharp me hambi voni yi yevula ku yini ni grand ni ku byerini mara philani a ta chika na yena masiku lera ni ku byerini ku philani a ta chika na yena philani baba hi mhaka philani n'wimi yo sendeliwa hi philani gage n'wimi yo sendeliwa hi philani swa ku ni sendele philani we swi kuma kwini a swi tshikeni gage humani a swi tshikeni mi swi kuma kun'we a ni mi ni swi kumile na vanhu va ka hina tani mi byele ku duma swa vava a swi olovi ku duma hayi ve huma gagaxa loko landza ti-clip ta boy sounds hayi vulavula nkarhi wo leha a ti helelanga ku ve ku va dyi live dya ma 2 hours a ti helelanga live leyi no ze ni huma me
mara boys va ndzi admitini ku Gagash mali xi na yona ni n'wi twi ka ti-live ka kombisa timhaka to xibati original Guccis kha ku tiguxi xava tiguxi ta original a kha kombisa swona ku xibati Gucci ta original a nga se fika ka level ya vu Gagash i hlamuseri swilo swi ni nga ta mi byela straight as Master T na ni mi byela ku i swivurini boy 7 ku xibati Gucci ta mampena yena i ti-bera VR leyi a affordaka yo so in overall ka Gagash i admitini ku a xisa lexi na mali ku boy 7 wa ha ta chinga but ni n'wi twini on record a kha swi vula straight ku xi na mali dimeni so a ku na mali ya bagita yi vulavula ku boy 7 ya exista na ya exist a hi voneni kwala sure Sure, mano, tatana. Ah, nicht spät, ich deu não perdi. Samantha boy. Não é tamanho paquete, mano. Ele é paquete. yale mali yako as you can see mbona ndeka bucket mani ku ti bucket do ti tala hi nomo but ai no a ri tala nge nomo yi koko ti hantla denya le hansi laha ti vona Khoma la vadan khoma ya bucket boss. Hey, vadan khoma. As you can see lenyana hi vona nyana ku hayi hi hlayini yona hi hlayini ku yi mavoni yi tlhandleka a hi ti ku ku va boyisa za swa chance ka rin'we ku tlhandlekele na yin'wana desimu a hi chasela ku hi BMW la yena ku i M3 ma swi loyini boy 7 za mara yes you are doing great level ya wena mara nga phikizana vo Gagasha M3 muvale M3 M3 yo khandakhandiwa it's not an M3 so yaleyo mali ya bakiti kwalaho so na a hi half yi le hansi kwale hansi ka kota nyana leyi so if ti 100 ntsena a yi nga yi hlayini so le bakitara kokwani va boys va ndzi nge swi tivi u na fani no ku himpela na laha hansi yi kona na or ka njhani but yaleyi yona yi tikomba yi hlayini loko ni kha ni yi cheka la bakiti leri wait wo yimanyana why na ku laha henhlanyana ku na xipesi nyana mina mi se na vumenemene laha na ku se na tikaneta wani vo swin'wana laha henhlanyana laha ku enje i xipesi musi lexi nga laha vana laha henhla xipesi voisaza ya chasa ngwe hi vona na xipesi laha maybe vo ma kwala 20 to 30 u no swi vona kahle mo laha henhla laya laha ku na xipesi moko laha xipesi lexi nga laha so estimation liya ntwani yi dawuta mara swilo xi hi khome yi hlayini yo a hi ngo vula lowu ma 30 kwala 240 30 to 40 kwala yo yi tikomba yi tele yo mali ya bakiti kumba u yi voni kahle mali ya bakiti n'wana ngo dyisa vanhu hi tipayipi 7 dzo wa yi dlaya 7 dzo dyisa vanhu hi tipayipi 7 dzo xa hi dlaya 7 dzo u vula mali loyi he philani mali u nga yi kuma gaza khixini na mali ya bakiti n'wanango hayi automatic ka fambiwa la M3 le ya sweswi yenda kancane koko i boy 7 a hi nga yimela hi twi na ku yi tele ngopfu kasi yo ku hi chanceleni ngwenya la mi kuma ku yo setiwa so it's a bit of a problem ama hi hlayenyana hi ku la ntiyiso yo mali ya bakete leyi hi ku hi va hi kha hi faka cash yona so u lava loko nyikanyana na tawanya mali ya bakiti n'wana a fika hi khoma hi yisa hi tlhatlha wihi at least mali ya bakiti n'wanango hey mwazami min loya ya nyamalala leya mali loko la ku ni khoma kuzi ya nyamalala ya very kind hi bakiti loya lowa mali ya bakiti n'wanango xi ri kope 10 rand silwana ka n'wana ka tatana ani hakelanga thikithi mngana ya leswo loko ku ri amukeza subscribe a ni kombela mi tika subscribe Yeah.
Ilongera sinuba para sasa. Isinuba lesya. Sinuba. Sinuba. Sari fresh wa sa ni masibona. Ya sari fresh.